खुलुमबाय स्टुडिअ आङो राकेश रामसेर बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहखौ कृष्णन मेनन मार्ग बे मेनन मार्गआव बिथांनि जे बे न'आव थांनानै लोगो हमहैनायखौ नुनो मोनदों आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथां आफादगिरि राज्य सभानि एमपि बिथां रोनगोरा नार्जारि लोकसभानि एमपि बिथां जयन्त बसुमतारी बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'नि मोनसे हानजाया हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाह बे अमित शाहखौ लोगो हमहैदों आरो बे लोगो हमहैनायनि गुबै आयदा थामहिनबा बे समाव बिथांमोना हादरनि नखर मन्त्रिजों सावरायनायनि आयदा बे आयदाखौबो बे समाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दीपेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव हादराव बे समाव संसदनि बाजेट जुथुम बे बाजेट जुथुमा दा सोलिबाय दं आरो बे बाजेट जुथुमावनो बे समाव 125 संबिजिरारि सोदांनाय बिल बे सोदांनायखौ लाबोनांगौ होननानै बे समाव हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहखौ खावलायनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बे समावनो अमित शाह बिथाङा बे समाव बुंथिदों जे बे आयदाखौ लानानै सावरायनाय जागोन आरो हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा थारैनो बे 125 संबिजिरारि सोदांनाय बिल बेखौ जुदि लाबोब्ला सा सानजा थानाय 6 सिडिउलाव गोग्लैनाय काउन्सिलफोर बे काउन्सिलफोरा रांखान्थियारि बिथिंजों गोबां मदद गोनां जागोन थामहिनबा गोख्रों जागोन आरो बेवहाय थोंजोङैनो रांखान्थियारि मदद बे मददखौ मिरु सोरखारनिफ्राय मोनगोनखौ जों मिजिंथिनो हायो आरो बे आयदाखौ गुवारै सावरायनाय जायो आरो बे सावरायनाया फिथाइ थाइथाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दीपेन बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे सोदांनाय आयेननि गेजेरजों बे समाव बिथां हादरनि नखर मन्त्रिया बे आयदाखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो बे बिलखौ लाबोनो थाखाय नाजागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जे जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बे बोसोरसालिया जुथुमायाव हादरनि नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनायबो जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दीपेन बर' बिथाङा आरो बे आयदाखौ लानानै हादरनि नखर मन्त्रि बिथाङा फैगौ जानो गोनां 13, 14, 15, 16 बे सानब्रैनि हाबाफारि मार्च दानाव जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमानि गेवलां मेलाव बाहागो लागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों थामहिनबा बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दीपेन बर'आ फोरमायथिदों आरो दिनैनि बे गुवारै सावरायनाय आयदायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथां आफादगिरि दीपेन बर'जों लोगोसेनो सानै एमपि जयन्त बसुमतारी आरो रोनगोरा नार्जारि बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'आबो बे सावरायनाय आयदायाव बाहागो लादोंमोनखौ बे समाव मिथिहोदों आरो बे सावरायनाया जोबोदनो बर' हारिनि थाखाय लाख बर' हारिनि थाखाय फिथाइ थाइथाव होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दीपेन बर' बिथाङा निखिल बर' ছাত্ৰ সন্থা এটা খজাতি দল আৰু বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমাৰ দুয়ো এমপি ৰণগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমি একেলগে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী মাননীয় অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক আমি কৃষ্ণ মেনন মাৰ্গ তেখেতৰ বাসভৱনত আমি মিলিত হৈছোঁ আৰু তেখেতক আমি সাক্ষাৎ কৰিলোঁ আৰু এই সাক্ষাতৰ প্ৰধান আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল আৰু কথা এইটোৱে আছিল যে আগন্তুক 2025 মাৰ্চ মাহত 13, 14, 15, 16 চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে কোকৰাঝাৰ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্ম ঠাইত এই পবিত্ৰ জন্ম ঠাইত দত্তমাত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ 57তম কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই অধিৱেশনত 16 বা 15 তাৰিখে মুখ্য অতিথি হিচাপে আমি তেখেতক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু এই আমন্ত্ৰণৰ কাৰণে আমি তেখেতক নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ আমি আহিছিলোঁ আৰু তেখেতে সেই অধিৱেশনত
যাবৰ কাৰণে আমাক কথা দিছে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে বৰ্তমান সংসদত বাজেট অধিৱেশন চলি আছে। 2020-27 জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু এপছু আৰু NDB সৈতে যি ত্ৰিপাক্ষিক মানে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল, BTR চুক্তি, সেই চুক্তিৰ দফা অনুযায়ী যি 125th এমেণ্ডমেণ্ট সংবিধান সংশোধনী যি বিধেয়ক আৰু 280 আৰ্টিকেল ইয়াৰ যি বিধেয়ক, সেই বিধেয়কখন এই সংসদত বাজেট অধিৱেশনত আনিবৰ কাৰণে আমি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সেই হিচাপে গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায় ডাঙৰীয়াৰ লগত আমাৰ আলোচনা চলি আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব গোবিন্দ মোহন ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা চলি আছে। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক আশ্বাস দিছে যে এই বাজেট অধিৱেশনতে যিহেতু মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিল মাহলৈকে বাজেট অধিৱেশন চলি থাকিব, ইয়াৰ মাজতে এই বিধেয়কখন আনিবৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰি থকা বুলি আমাক জনাইছে। যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই বিধেয়কখন পাৰিত হৈ পেলাই আমাৰ যি অধিকাৰ, সাংবিধানিক আৰু ৰাজনীতিক যি অধিকাৰৰ কথা আছিল আৰু এই যি 6th শিডিউল মোৰ অট'নমি, মোৰ ফাইনেন্সিয়েল যি কেপাচিটিৰ তাত কথা আছিল, সেইটো সংযোজন কৰি পেলাই অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন BTR সেই 6th শিডিউলখন আমি মজবুত বা শক্তিশালী হিচাপে গঢ় দিব পাৰিম, তাকে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু সেই হিচাপে আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু আজি আলোচনা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰু ফলপ্ৰসূ। আৰু গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমাক যি সময় দিলে তাৰ কাৰণে আমি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।